କାନ୍ଥରେ ପିଟି ଦେମି ଦେଖିବୁ ନା ମୁଣ୍ଡ ରଖିକି ଲାଭ କଣ ତୋର? କଥା କିଛି ମନେ ରଖୁନ, ସେମିତି ମୁଣ୍ଡଟା ଫଟେଇ ଦେଲେ ତୁ ଠିକ ହବୁ। ମୁଣ୍ଡଟା ରହିକି ହବ କଣ? କିଛି ହବନି। आई पर मामा मामू बाबा तो वाली भी नहीं पाठ पढ़िबुनु ना मामू दिमी कौन पे मामूर कौन अछि की मामू किछि नहीं दिमी